letla la African Union ko Ethiopia. Setlhopha sa NAKO United se se ko tlase mo leagueng se thulana le sa Gaborone United maitsiboeng ano. Wetso ke a go dumedisa ke gana dintwe ka dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bosupa mme ga ke nosi ke na le Boinelo Ntshole o leng gore o ranela ka puo ya diatla. Totona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go direla setšhaba sa Botswana ka botlalo le go ntsha madio a boleng jo bo kwa godimo ke maitlamo magolo a bodirela puso. O ka ile fa go le botlhokwa gore bodirela puso bo tshegetse maitlamo a go kgona go dira ka natla le ka bofefo go goga maitlamo a ditlhabololo tsa senela ruri. Totona o ne a bua kwa phuthegong ya go ikanoka ya boeteledipele mo bodirela pusong ka go farologana le ba makalana a ikemetseng le a kopanetseng kgwebo le puso ka labone kwa Mamashia. O tshedileng ka betse ka pego. Maitamo a dithabololo tsa lehatshe leno a totomatsa seabe sa bodirela puso le mhama o ikemetseng go goga dithabololo tsa senela ruri. Tebelopele e Totona Dr. Mokgweetsi Masisi a nang le yone ka bokamoso jwa lehatshe leno e beile ko pele botlhokwa jwa go tokahatsa go ntsha maduo le go dira dilo ka pharologano tse di tla rotloetsang tswelelopele. As you perform your functions, be mindful that serving the public is more than just doing a job effectively, but that it is a complete dedication to the nation state, Botswana. For you to achieve performance excellence, you need to instill and nurture a culture of teamwork, as well as promote the one gov approach across the entire public sector spectrum. With all coordinated, aligned public sector strategies, it should be relatively easy to achieve a seamless and effective public sector performance. Bodirela puso bo itamile go bereka ka nata le ka botswapelo go ntsha maduo a ta thusang mo go thabolleng lehatshe. We have in this program multi-sectoral facilitators, with some coming even from the private sector. This is an acknowledgement, sir, that government cannot do it alone. We endeavor, Your Excellency, to outsource services to the private sector. And I can commit on behalf of my colleagues that what we will only remain with is the facilitation and design of the policies and the strategies. Ga bo go le maleba go hetola ka ha dilo di dirwang ka teng go ntsha ditirelo tsa boleng tse di ta nametsang setšhaba gore dithabololo tse e le ruri di ta atega. The issue of service delivery to members of the public remains a great concern to my government and needs to be addressed as a matter of urgency. On many occasions, too many occasions, when I go around the country addressing quota meetings and other such meetings, I receive numerous complaints, numerous challenges regarding poor service delivery. You need to be proactively engaged and engage communities at district and local levels to experience many challenges regarding service delivery. Bana le seabe ba puso le makalana ikemetseng ba ka ile seabe sa go nyalana maitamo a thabololo dikitso tsa batho le go rotloetsa benggae ka mananeo a thabololo itsholelo go goga maitamo a itsholelo e ikagileng ka dikitso. Ensuring that in terms of the tenders or the work that goes out there, first and foremost, it goes to citizens, it goes to the local contractors. BK is responsible for all the qualifications. And on top of that, it's a mandate that is supposed to return the confidence of Botswana to our education system. Lehatshe leno le saletswe ke dingwaga di le 12 go hitlhella maitamo a tebelopele ya ngwaga wa 2036 meleletsa go thabolla itsholo ya lone go nna e kwa godimo e taakolwang ke tšhaba e hetang 2.4 million ka palo. O tshedile Onkabetse, Botswana Television, Mamashia. Mothusa Totona re slamba tsogwane o tla emella gompieno go tsena phuthego ya bo 37 ya baeteledipele ba mafatshe a AU mo boemong jwa ga Totona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa toropong ya Addis Ababa kwa Ethiopia. Phuthego eo e tla simolola ka matlhatso e wele ka tsatsi la tshipi.
Dikgang tsa rona di tswelela ka gore kgaolo ya tutume go bolelwa fa e saletse ko morago ka go simolodisa tiriso ya lenaneo la ipelegeng le le tlhabolotsweng ebile le itebagantse le gore tuntsha badiri ba ipelegeng ka go ba tlhatlhelela ka ikitso tota ka ikatiso ya ditiro tsa diatla. Se se builwe ke mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae mme Talita Monakgotla jaaka na buisa komiti ya ditlhabololo tsa kgaolo Faith Ditete wa bega. Komiti ya dithabololo ya khansele ya tutume e gwethilwe go thatosa mosepele go dirisa lenaneo la ipelegeng le le thabolotsweng ka jaana dikgaolo tse dingwe di setse di gatetse pele. Re batla go tlhabolola botshelo jwa motho o go gae re le local government. Dikgaolo tse dingwe di setse di gatetse pele kgosi ba setse ba tsamaya go diprojekteng tsa boraro. Rona mo tutume ga itse re simolole project mme ke batla gore re simolole mme bile ke batla gore bana ba ba etse e re ha ba etsa jana be ba ta tsone diprojekte tsoditse mo dikgaolong tse dingwe bana bale da far away ke bone ba ba maintainang dikago tsa puso ka nako. Mme Monakgotla o kopile khansele go ikgolaganya le ba Construction Industry Trust Fund CITF gore lenaneo le le hithelele maikaelelo a lone. Mme jaaka o utlwa go tutume o na le di-hardware di le mo kawana jaana tsotlhe di tlile go benefita ka tumalano ya ipelegeng ka re dirileng ka teng le Rre Mokotedi le CITF ka ke simolotseng nna re dira ka teng re dumelana ka teng ka gore ke batla motswana mongwe le mongwe a kwala ipelegeng. Lentswa ba tsaya karolo ba thaela kitso ka lenaneo le ba le amogetse hela sente ka ba dumela ha leta ba tswa thuso. Re a itse gore lenaneo le ha re le ka implementiwa nna re ke na le tumela gore le ka re direla dilo mothogo especially kgang ya maintenance re lela thata ka makgasa a di-office re lala thata ka makgasa a dikago tsa rona mao wa rona mangwe a hutilwe ke diphego jalo. Re ira jana ka gore bana ba ha ba aloga jana ga se gore ke bone hela already we have the market e setse ena le bangwe ba ba setseng ba le ho ba ithulagantse sente re na le ba ba alogang go di-brigade re ira jang gore re se ka ra iphithela e le gore re tsenya kgothang mo go bona ba ba dirang ka diataba. Mme Monakgotla a re lenaneo le le na le bokgoni jwa go tokagatsa matshelo a batho le go thapolola lehatshe leno a kopa bogogi jwa khansele go rutuntsha batho ka lenaneo le. Faith Ditete BTV News Tutume. Mohumagadi wa Gatautona mme Neo Masisi a re go tlhatlhelela baithuto ka dikitso tse di tlaleletsang se ba se ithutang kwa sekolong le mo setšhabeng go botlhokwa ka jaana go ka thusa baithuti go itepatepanya le dikgwetlho tse ba kopanang natso mo botshelong. Mohumagadi mme Masisi o buile se ka labone jaaka a ne a kopane le baithuti ba sekolo se se botlana sa Maposa kwa kgaolong ya Legare ka lenaneo la Nna ke Naledi ke ba diretse motlhosi wa bega. Bontlhabongwe jwa baithuti ba sekolo se se botana sa Maposa ke ba ba nnang mo sekolong ka jaana ba tswa mo metsaneng e mabapi kwa go senang ditamelo. Selo se se ba baya mo diphatseng tsa go latlhegelwa ke tsela ya bokamoso. Ke ka moo mohumagadi wa Gatautona ka letsholo la Nna ke Naledi a leng ha go arogana le baithuti ba maele a go ipetela bokamoso jo bo eletsegang. Life is very, very complex. And this complexity dictates that you boys and girls are empowered at a much younger age. Ke gore ha go banaka re tla lu ka re bua ka youth empowerment. Me nna ra re ha le setse le the youth la bo le setse le godile. O tshwanetse re le empower gona yanong jana ke re bona kitso o tshwanetse gore re le inele ka yone nakong ye. Me nna ha o tsamaya ka bona I believe that the most powerful way of empowering you is to give you platforms that give you an opportunity to acquire soft skills that result in self-development. This will raise your self-awareness, your confidence levels, your self-esteem, and your self-worth.
le ha ntswa sekolo se se lebanwe ke dikgwetho maduo a sone a lekolo la bosupa a nametsa mme ebile boeteledipele jwa sekolo se bo dumela ha go taga ga mohumagadi wa ga tautona e le kgothatso e tonagela thata mo baithuting. There's a mean hostel ka e leng gore o ke tsa bana ba ile go sekolo se simologane ba le tshiwo mo go rang gore re tsa gore yo ke kana le mo le gore this hostel has come to that very challenge. Ni ba le sa da tuwa kwa go etsa sebe go tsali go bona ngwana isiwa dikolo tsala a tse wa dibuka go phela etsa ya go ntsaka gore ha ba itse go bana ba ya ke ira gale. Remmilili Kenneth yo eneng e le moithuti mo sekolong se ka dingwaga tsa bo 1980s nako e neng dithabololo le mananeo a tshwana le a di neng di le kwa tlase le ene o ne a rotloetsa baithuti go seka ba itebela kwa tlase ba lebile lehelo le ba tswang mo go lone. Le ska itebela gore le mo maposa le mo kgaolong ga gongwe ga gona di-internet ka bana ba go bona ta go Francis ka go kae nna le focus baithuti ba re maele a ba anyole mo dithutopuisanong tse a ta ba tswela mosola jaaka ba ipaakanyetsa go beta tsela ya bokamoso jwa bone. I learned to work well with others. I learned to communicate well with them. And also I learned how to boost my self-confidence. Mohumagadi wa ga tautona o ne gape a bela sekolo sa maposa dibuka, dipena le tse dingwe. Ke badiretse motlhosi BTV News Maposa. Lenaneo la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng la mindset change le ka fa tlase ga ofisi ya ga tautona le tsweletse ka go rutuntsha bodiredi ka lenaneo le. Mo nakong ya gompieno ba ne ba itebagantse le bagolwane go ka tokafatsa maduo mo maphateng a puso mmogo le a tshwaraganetseng tiro le puso. Tsholofelo Tombale ka pego. Lenaneo la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng la mindset change le tsweletse ka go tshwara metseletsele ya dithuto tebang le maitlamo a lone. Dithuto tse di simolotse ngwaga o fetileng mo maikaelelo ke go thusa lefatshe leno go na le itsholelo e kwa godingwana ka go fetola dikakanyo le maitsholo. Metseletsele ya ithuthuntso e akaretse o neng o tshwere ka labone wa malatsi mabedi go rutuntsha bagolwane ba tokafatsa maduo go tswa maphateng a puso ka go farologana le makalana a tshwaraganetseng tiro le puso go ba rutuntsha ka go tokafatsa maduo ba dirisa lenaneo la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng. Mo malobenyaneng jale re ne ra traina ba ntlha ba ileng gore ba setse ba simotse tiro ka November re ne ra traina from the various districts. We have about 230 that we have trained, and what they are doing right now across the districts, they are continue on this education and helping people to understand gore tota mme ha re bua ka re change re bua ka eng and e go sologela mosola go le kae le motswana mme ano gore o kgone go hetoga jang. So this is the second group, about 100 of them. Mese a letsa o gateletse gore ke keletso ya bona gore thuntse bana le seabe ka go farologana ka megopolo ya go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng e seng fela go itebaganya le maphata a puso. Mme ga se gore helelaga ka gore kana phetogo e ga se ga gore mentehela ke phetogo ya lehatshe. We are also targeting even those in the private sector. We are also targeting boeteledipele bogosi re se re kile rana le bone ba ditumelo hela jalo tota hela everyone is involved. Re ya le gone go go ba rutuntshang bana le bone. We are going to be having that discussions with them. Bangwe ba ba neng ba tsene ithuthuntse eo ba re dithuto tse di tla ba sologela molemo. Actually, more nice sharpening the saw, young resuscitator to go and do even better. And when Taring, Hakizana, I can never plan for Baba Gotlas, Keba Cascade Lankanye, because Hasia Miguel no Segel lady, since the Benedict Mozona Moko Kutlins and Salhat, Yan 9 terrible minister in one. Kero Zanyalan Zwan. That's what local bill. Ghana Minister a model ministry for government in all these reforms that the president is bringing about. Training has been effective to me because kana ga o lebeletse mandate ya local government, most people ba dumela hela gore tota re ntsha manane wa eleng gore a thusa batho hela. But what I've taken from this workshop ke gone gore le one matlakala ra selang go ntle kwa re ka kgona go godisa itshulelo ka one le ene motlhoki we eleng gore we get to empower ka community development programs. Re tshwaretse gore re bone gore re ka mo godisa jang gore a se ka fitlhela a boetse ko morago mo lehumelena le mo go lone. Ba lenaneo le ba ne gape ba gatelela mo baithuting gore ba tshwanetse go nna le seabe mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe leno ka go tokafatsa maduo mo ditirong. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone.
Boetso re garela ka gore sekolo se se botlana sa kuta mogore se abetse motšhini o ntsifatsang dipampiri ke ba khamphane ya BOTSWANA Ash. Sekolo se ke sengwe sa dikolo tsa kgaolo ya Tutume e ipelang ka tsone ka setseletse ka go ntsha maduo a kgatlhisang a lekwalo la bosupa. Faith Ditete o a bega. Gareng ga kgaolo ya Tutume boitumelo bo sekametse ntheng ya sekolo se se botana sa kuta mogoreng se se ikgantshang ka maduo a mante. Mo ngwageng ono sekolo se ipeile pele ka maduo a 93.1 se tsholeletsa seriti sa sone kwa godimo le go heta. Mphoe e tla thogaletsa sekolo tiro ya sone ya go hithelela maduo a 100%. Di primary tsa rona ba ne ba tswaha ba go photocopa ko Nata more than 100 kilometers. Dukune e tswaha ya go makhonya le ya go photocopa. So ke dumela gore ba Francis bona go na ba le local ga go masomaso. Mme hela the distance e e travelwa ka bo gone hela ke re ya go thusa bana ba rona. As to Tutume sub-region re mo tsele ya go tokagatsa maduo. Thuso it will go a long way in assisting dikwere tsa rona. Ba meepo ya Botash ga ba thusa hela sekolo sa kuta mogore. Dikolo di ka nna mmalwa di a kotsa dithuso. Khamphane dirisitse madi a hetang 1.2 million pula mo dithusong ka go harologana. Ya re le ka 2023 ya kana go tlhalosiwa. Ga thopiwa gore go rekwe di printer and photocopy machines. Ne ga thopiwa mo kgaolong yone e bapileng le mine ne ga thopiwa sekolo sa Makongwa ele yone primary ya bobedi mo ko Nata. Ta Chibona ele primary mo Dukwi le primary ya Mosetsi le junior secondary ya Dukwi. Konte ga kgaolo e bapileng le mine bere thopa kuta mogore le moremogolo go tswa ko Francistown. Yaanong di machine tse ba gaetso di jile madi a kananka 1.2 million. Yaanong ga godimo ga 1.2 million nega antshiwa madi a kanaka 378,000 pula ele a service ya di machine tse. A mphoe ya gago e se ka ya helela jaaka ke thola ke lela. Ha go na le diphata ntemo le nna ke thoka go bereka. Ke na le bana ba le bantsi ba go bea mo ha o bona khosi ya kila tswa ha ya go khoteng o na se lo go tshiriganya se dingwe dikgang tsone tsa bothoka tse ka gore ga gona se ba se dira. Bogogi jwa motse bo lebogetse Mphoe mme bo kopile moepo go thusa ka go thapa banana ba motse ba sedimosa ha bothoka tsebe bo golela pele ka ntlha ya lethoko la mebereko. Faith Ditete BTV News kuta mogore. Boetso dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa di fela gone fa a jaanong re utlwa gore tsa metshameko tsa reng ka city ke a gakwa. Ke go lebogega ga ona mme re tsene hela ka tlhamalelo mo go tsa metshameko nna ke bidiwa hela gote city ke a ga kwa metse di eteletseng pele tsa re ntwa e mashetla e solofetse go lebale legolo la setšhaba jaaka ditlhopha tsa Gaborone United le NAKO United di tla bapolana mo motshamekong wa beke ya bofera bobedi wa league ya BOTSWANA Premium. Majombolo ba ba kwa mogatleng wa league ba tla bo ba lwela go tshaba selepe sa magagane fa moamogele le yone e gabile go fokotsa sekgala magareng ga bone le ditlhopha tsa Township Rollers le baetele di pele ba Loko Galaxy a rutlwe kagiso molele kwa ga mmogo le boithatelo mo aloleng.
Moyagole le ba amogela majombolo ba sena go thomaganya go tshameka maleka a mabedi ka tatelano le dithopa tsa BDF 11 le basireletsi ba Lekijoneng Galaxy. Maduo a ba tlogela ba le mo maemong a boraro ka dintlha le 22 go tswa mo metshamekong e le 14 e mo go yone ba fentseng e fera bobedi le go latlhegelwa ke le mebedi. Mokatisi Pontsho Moloi a re ba kgonne go bereka mo diphosong tsa bone segolo bogolo bothata ja go nosa dinno. It's an opponent that we cannot take light. It's an opponent that we respect with a very, very good coach, Bratina. It's an opponent that in the first round we have played a draw with them in Pique. So that only tells us that they are not a pushover. So we need to be as ready as we can. So we will be ready for tomorrow. We will be ready for NAKO. We are preparing so well. We had a practice match against another opponent here to try and sharpen our scoring form and our game in front of goal. We did that. We scored a couple of goals, so that can only boost our confidence as well in terms of scoring goals. So we will be ready for NAKO United. Go solofetse gore motshameka pele Thatane Kgamanyane yo ka mo nakong eno a nuseng dino di fera bongwe ga mmogo le Moladithalefang yo ena ko diseng di le supa ba fedisa lešekere la dinno le stopa seo se le itemogetseng mo metshamekong e mbedi e fetileng. Mo lethakoreng le lengwe mokatisi wa mogorgo Masha mo mebaleng ya majombolo ebile e le mokatisi wa pele wa stopa sa setšhaba Mogomotsing Mpote a re ba tsile go bolotsa ntwa jaaka mo nakong eno ba lema maemo a sa jetseng dibeela a bofelo a Liki ya BOTSWANA Premier ka dintlha le 11 go tswa metshameko e le 15 e mo go yone ba fentseng o le mongwe ba tshameka maleka a fera bobedi le ditatlhegelo di le 3. Yeah, the preparations are going well, though we have some injuries, knocks there and there, and the suspensions also. We have a Kelvin, I believe he will not play because of the suspensions. So, but we have some young boys, they are ready. I've been working with them throughout the week, and because if you look at this league, I should think almost 10 teams that are in a danger zone. You cannot tell me what teams that are 18 points. This is the relegation. It's only that NAKO got the zone, of which we still have games to play. Mpote o ta ba bile motshameko me mo go tse dingwe lekgotla la BOTSWANA Basketball Association la re tsotlhe di malalalaotswe go simolodisa leki ya monongwaga. Mookamedi wa tsa botegeniki kwa lekgotleng leo Charles Motsetse a re leki ya ngwaga ono ke phitlhelelo e kgolo ya lekgotla leo ka jana e tlabo e tshwaya dingwaga di le 30 ba ntse ba tshegetsa metshameko ya leki. Michelle Sekopo Kapego Matsetse a re lentswa ba itemogetse dikgwetlho tse di neng tsa ba paledisa gore ba simolodise leki ngwaga go fetileng monongwaga ba ikiteile sehuba gore tsotlhe di tsamaye ka thelelo. Not le Baisago to use Baisago as the venue or as the home of basketball. Leki a similar players are happy, teams are ready. Leki eo e solofetswe go nna e mashetla ebile e kgatlhisa jaaka ditlhopha di ikwadisitse ka dipalo tse di kwa godimo go phadisana mo go yone. After post-COVID, if you look at teams like BOSUPA, teams they've been there in the league, but after post-COVID, because they didn't have players to play, now they are back, and now we have new teams also showing interest. Le fa go ntse jalo, leki eo e simolola e sena barotloetsi. Still don't have sponsorship, but what we have done as the league committee was we could fundraise by having an entrance fee, gating, and whatever money that we raised, I think we are going to use it for prize money and trophies for the teams that played this time. Motshameko wa ntlha wa leki o ya go thulanya ditlhopha tsa Platinum Warriors le bedi ya 5 kwa mabaleng a Baisago College ka nako ya borataro. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Motswana wethu sejo senyega se fete molomo Michelle Sekopo ana re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko mo mosong wa la botlhano mo the daybreak a re tshware gone go nna le na re tla ba re kopana gape ka dikgang tsa gago se di tlabe di tla ko yena ka tema ya Seesimane ka nako ya borwa bobedi. Uncharted Africa has one of the iconic camps in Botswana, the Jack's Camp.
just a few kilometers away from Gweta village in the Makgadikgadi Plains. It is named